boy na hung han hitang hinge henu tu ni ki chol ki tia na chi tho mo boy tu ni interview la ipi thina henu chi na tip na ki ve hilawang kalol hindi ka kinye me ahin na sumlen ni a ki ve an hi in kalol hin ta poi boy Lunneo hin pathenin ai ni ding khat koi tho nan te aphat hang nai lo hi na sim di zo ha semin ke simen lang ai ni pathen in nei nai hinge henu pina bol hun ta ve hung tawo sep ma ka bol hun poi hung tawo boy na loi pa ko tu ni na interview la pitina chi thu chu ba kan se hona heno to boy ai nin la sumna pai la ke nei lo mi la sa la ke nei lo hoi ja hitabang ho ko ka mo zo han na de ham vit Lunneo mai lo pichu sumle mi ngai na lo service team set chume ha bola na tha bol de kin jong ka zo chana kan ki thupi nei cha ikhat vit lekha simle service hol na kop thaining na to khat ko hol pi chu ipina to ham sep to thai chula ikhat chu kapute khanin driver a hola na nang dia chu kan sei chu alo jong sang som de tiana ei wanga kin som na nga be na sei pi na me ta pha chala boy to thei ding om le lo jong aman api kham chot pi sa jing tang henu ke to ke hona be ta ta ke pat dan ham sep chu hendong ya thepu kaloi pa chu ka seya itile kan pui de ham tu ni mama hin puyo katu ina kompet hin ole pu tu ni hu pe hun nge ole henge le ki gung pe ovit tu ni mama hung hun ne ti ga ki gong to en lang chil hon tang boy hinge hung ki gong do ngi henu ga chi hon ngi ale ong boy dam sel hung bai hung kit han chitena ngolute hepu hung to hono katu ipina bui pi hon ta pu tulha expand le income ka bui pi hon hi ama hi he ka sei pa chu kaloi pa aphai ki pau me boy na hung hon amin david hi david na boy thei tin soyon no te di Jenny anu nga momong ta hila ale bit lekhai chan na simam graduate ka chai ta pu
za chahin lang lahin in bang mga nagyalin na vit kapute hi apat apaw cha hinge sep Gari la itabang bang na tol thayam boy. gari hi tolmo ka nei be lo cho hepu gari zo si tol thei lekha zo si het ne ma hin lekha them ta hi ale kyang ka kinoin pu chi phaithang na Ahi yang le na. vit kyang chi phaithang na nom ta nom min lang hung ji jin vet tang hinge sep henu chu an vezi ji o sep lung kham hi ta kai kom na chu inge la opu ka chi phaya Ale hung zi tang a. phaten aphat phana nom ta vin hinge sep Driver! Kami unti. ipiham sir Gari namulong nende duhi. Atol lele di ne lopi chume. Su zong na su thingai chume. Gang chalen su thingta. Zole pona dium chu. hinge sir suthing nangi sir Jun ka thata dinge Khungai hanti ipina ki sehon ham. Ha? Bina bolon ham laya hi. hepu chipai mi phalo hi Apa? Kada gin mo pepe chu. Saila ka sainum lo. Chipa hen naw zeni dei cha chu. Tu zan chu mu thei lo ko mi chu. Jun tha kong bol le. Aruma thimlu ka mu phana chu. Kadan lul le ama zumana ki zo ai vo he. Tu zan ke um hi le now it biting. azo singam na lai ama zo a he hepu Nó dạo từ lâu hẳn. hepu kai ka hipoi ama zo a hi hepu hepu lungsit ta ne hiti mo kai ka hipoi Eo tam na la hi tang. Ken khan khwa ka koile. Kachanu sumin sidia na ki gun ham hang. Gang chelina ban ki puilang kileta. Tu mama hin kileta. hepu lungsit ta ne hiti mo kai ka hipoi
Hepu nei le sol hi bio. Chin ka ti le chi tang. Sei tam ngai lo, cheta. Che. Gang chelin cheta. Hey. Hey. Boy pu. Boy, ipi na ti ham. Henu ima ka tipoi. Jan ha ka hum kile a. Namut ka su bui nom hi ale. Chilai hi nom ta ki sol dan hi ta e. Ipi dan hum kile ong boy. Henu jan la a. Hitia kamon lo wa e ngova. Ai hindal do a hi e. Boy. Thu ta thu di he pathian om nai. Lunneo hin. Pathianin khai ve le. A thu hin tan nan te. Chen lut ni. Lut hi te. Nom lo hamo.
Kom ve ipithu hitam David te in hina chuna lai he ke anu ka hi ipithu hitam to hano to hano lai David umam he o dam hi a imu cho o ama ko ma chu ngai dam thu ma ka hung hon a hi e he o kate ipingai dam hita koine hi hon dan ha ke masanga driver a ahung pan na pa chu ka hi e he o thui ma jong khol tu lo wa thil kan mo bol le kan bol khil kha a hi tai kate imangai dam thum angai poi aman jong ima agyal lo pich a het khil a hi e atina he o ngai dam thum bo hi lo in dunia pana kan to na azong ama bo to ka ki thu no me alpha lo zong ama dei za pi ding ka ti e hit e he o ama tai lo koi madang ngam ka ta sana ta poi kanei ka go zo se ama mo pu na ka koi no mai ke pam me boy a hin la hitabang chu ke ni nu cha chan dingin thengjo ka ki salhan poi he o hiti chun gyal hi in ibila ama chu khatbe ka ki mu pi no me kongai thon ta ong ga ko ringi ipitile na tirhan tamo hepu i khat Vid Beo chi na cooling letter hong tae masana bol chu na loling tae congratulations Vid tata ham sep kakipa wale henu view kaloling tai ano tuni ka loi pa loling ki pa na zala sa kan cho ding kan la ki hundiu he boy ke pam wale nangin na loi pa na ngai ro zala hi chan hung ge the hi nil ha le pathin ko ma ki pa mai sam jong sim pai uti boy hepu nang jang nong ki pa me hepu nei na sana khat khong koi pi le na le manga to nong le hon le minan ki la do da nei te no mo sa hon hi kaloi pa hi migita a hi sia pathinin lolin na pi ta migita alo sam ngai poi